Prvo mi posle ove igramo, ne? Nema nikog, nema zvati. Jel vi sad igrali? Ovo smeta. Ne vidio ono smeta. A? Ne. Pa nije, pa treći glavno kako me riješio. Relax! Ureja, snimamo te. Snimamo te. Ne smeta? Ne, samo slobodno. Imaš tu.
za nas drugi gol za Manuel? Iz fonda. Donesit ćemo i sebi. Da igrao Mirko. Ne, ima još jedan. Kasno sad. Znaš da su ono jebali sa autom. Mile, dalje sahrana, dalje sahrana. Nisam uspio pročitati, evo sad sam došao iz Slovenije, bio sam u Sloveniji, sad sam došao.
malo ne veste. Što što ti? Do peljak. A lova? Nema. Otkud da možete jebati? Ja sam. Da.
srećem kuća. Nijedna koja je pogodila gol, ništa bio gol. Nijedna da pogodi gol. Ajmo, vešte.
Mida.